Raya debe ohan lon dua rumah ne rata blang go blea tupah semula sakit ki yang lon pingku yote semula lon wo tata yang na sakit mak jawab hanan klot kulit miang disentele orawan Tuhan tubuh putih tenaga lemah demi mangal kutumun zare bre ngana apa kapajuhan Yuring si agama nan si rata bangunan gop ke kerja lauro tarik redgi cum bangunan patah fafag Depeh jaro-jaro itu nak lele gop tapi hana kepaduli demi kan walau 5,000 kejajan wate bunga tapi pakan tanyong malam kemenangan gawa bag tanyong handa peduli bagu akhirnya ketebit ngan ia mataru lam dalau jalan gawa lam seput ge mak gop tebit dari rumah nu musyahaya karena doa mak tanyong lam seput budak mau lu doa hana gawa tunggu azir menimpa gedengan urang beut babale yang kenan gejak ya mohon anu mutuah maka kampung na balai beut na dayah cukup beruntung dulu anu bantu anu be mak awak jih anu nyan imu doa ke mak roy ba ujung doa nai sebut doa ke mak tanya anu da bantu lon be lon wa rumah dan sabadulin imu doa la anu gap Allahumma ghfirli wali walidayya ya Allah pampun dosa lon dan mak ngayah lon ba ujung doa anu nyan muslimin muslimah yang ke mak tanya yang tengah dah kamu hiringan bang dengar doa anu gap ucapkan anu terima kasih anu doa anu lon si kurang rumah tapi hai tu pekun yang zikre anu gatakan anu kemun sapukan tapi tak ada baca nyan doa anu terima ngenasih gepingat dua macam anu bersungguh lam tabret bertegar dalam ibadah karena siro tenu lang kubu anggopoh dan sadulung bila urang cik gata hai anu hana lebek sagai-sagai tak bubun maksud le gata karena catah gazib gata awai gepoh mak ngayah gata lagi lon nyo anu lon hana di ibadat bimujudi orang malam catah gepoh ji anu awai gepoh lon pajan hang gepoh lon lene wati kamate ji baru gepulang baksat azibnya lon tapi yang rasa baru tenang dengan doa anu go nyo ke udip urang lam kuburan jarang ingatlah bagi urang si yang kamu meninggal bek sagai-sagai krit walau 5,000 kan yatim malam Jumat siga yasin dan doa malam nyono duk nenek pahala putruk urat nyanjit supaya ngak aman dari siksa Allah mak mutuah dapat rasa tadi Al dalam dulu. aku makan ham deh kurang bingke Jangan lupa ya. enak Istirahat ya udah. istirahat udah Jadi ai có đi bật cái room tao voi luôn á. Nào thì có đi room á. bawa tahu bawa Tay mới xa dia doang cik ni. Kami cái đi hỏi periksa kan. bagi cewek ilit ya yang bangkon tu pura daule apa mandu
dia apa na na na